Muthenya no tuko muthenya no tuko muthenya no tuko Ritangoge Kinyanda kanare Ritangoge Tuana tuande sukuru Ritangoge Atongeri agonto kwande Ritangoge Ritangoge Bueno mutegeri kwetha wena twe aja mubango rejo tuthunkume oni mbitagwa Eston Gitonga ntukwena ndikaga aria tukuona na nthaka ithatu iria ituma maua chubene na ndika tuigwe rukono rwao baba inge bantu kembethe ibaitonyagia ke mandawa jambo gita na mantu jange jateagete nontu bwa wagi bwa ngugi ende ke nthaka iji ithatu bamberia ngugi ya gutuma maua chubene na ujo ni ubathunkuma Marito mbitawa Mike Moriti. Na mbitawa Mark Mawira. Na mbitawa Ndungu wa Chanja. Ngugi yetu ni kuthondeka maua ta jaja cha kugemia nyomba, obisi kana guntu kuu kwingi kuraumba kurikira yo tariri. Ingugi batiambetie tene na batonyere ngugi neje bakuona guti ngugi bakuona na ntu aguchienyangia bona bamberia gintu kibatethia. Tutamambirie gita ni ndetwamambiririe last year November. Taiye na mieri yo itatu ina. Vijana bara bingi actually turidi urunka mutagichwaga ngugi na area artificial keza kuthira goku ka strain tu theri. Ande to kuiringanira amo uzo no kamera na idea. Twamo join. Tona after kuvidia moizire tona igintu kinya twingwagi gutugwiria igyo to please. Kuna yekuwiria baba ingi bakwamberia ngugeje anto batereagwa imbikiongwa bendagia kou magurija mawajaja tare iguru Angu got first it was face the challenge untu geta gintu take mtu akenda akigutonga tonga onura kithithie tuwe kwi baba thugani ya gintu take insobi guntu most of the times ya tuba ya tusumire cia nsobi achi twikite recycle ba thugani brand njeru ejete Ando kubakarithia ndi tubere yu ariri agwikira nyomba kana obisine kwe bo batere agwa bado na kaba gwitia ba gwitia sometimes of yani ba gwitia gintu tumba kuona ugo wengwa ba gwitia pattern waresu atithia pattern yu atithia yu ariu wija kiwaga kwira ri ntikwenda ujo ntikwenda ujo kumeana ndi biacoka uno tona mbeca ciaku leo mirigi no gureto ntutega tukoja mirigi na ibaraombera gutwira into biria batumaira kengugi eje kubwithia maua kintu kira muno tutumaira icuba cia nchobi kana wines kintu kingi tutumaira ndigi cia kawaida icio tuma cia polyester cotton muno cia polyester kana acrylic alafu twina gums tofauti cia kenda ndigi ici gwata imanya kwata cubete itikurekia alafu tutumaira waya cia kuthondeka maua ta jaja na tu ribbons twa kuinga guntu ja guku ribbon teji yaja riu icio materials cia tutumaira na nthaka iji ciaombere gutwira kagita karia batumaira kuthithia eo arimwe chubene imwe kwambiria ekariteji nyaira ekariu twamba kuthambia chuba buru tugita labels ukalambia thero ina ruko yatigwa clean yu alafu kwambiria kuikira rugi mwanke guru naja tao twambiririe teji kwambaniria neo mwanka kuthiria aja na plus kumitumira yo watalire ni about 45 minutes pa chuba teji 45 minutes na ndeto gituma the same time tu badatu within 45 minutes tudara tukuwa tu ina mawaja tatu mawaja tatu je complete muntu kwa akagwata suba kwa akagwata ribbon ije na kuongea ketho etere ya subiri ku muntu tumba kuthambi kuikira ndigi igura sube na ruko alafu kuna type ingi kuna hizi nini na toto teteka time nene muntu wa size yetu kama no thithie na 20 ka 30 minutes kuthira ona teji no 20 ka 30 minutes indirendere kumenya uria bendithagia maua jaja bathithagia literally kuthirunkia
undu tuta create yani tutatwika so much yani tina thoko ine tugatugwikia guntu nande at functions gitu takanisa limono utoturuma kinyira bune twithirunkaia tugwa kuna rallies ka birthdays ukatumira muntu gintu kiriko kira kwamba kugura mwana to akamwikiria ende general utuga tu na nduka yetu ara twituma twitha twikitie gakwirwa mpitha ndi kwairia ego tuma tutume bya tukaendia twagura chio ndigi twachokia kikapito tukathiria suba ingi sofa tutarambira kugwata orders inene muno ni ta mtu ona gintu jage kithongi akauga mbibiri akawa kamwe twiri orders inene bado itarambire kwija referrals irio nyingi muno by the way ntonete referrals muno nonto toge ogakira customer mwe kawata gaka ke complete no akuonerie customer onge akamutuma nandi kibatu twamuthondekera ingi na kwina thina iria bakurukaira ngugene je yao ya uthondeki bwa mawa ja chuba na capital kugura materials imwe iria aja kinya market ambuke kinya yo challenge non tutera exposed home area tuga tuko kwa common ke kila mtu na ndewe tuirilai na outu mtu momwe uroka like ngugie tutu aga inform others urokwendera kintu zakeu inyankoroki ibombera gutwira mareija mawa jaja jaria bendagia ke tutena set fully but ambuge simple to endagia pa ewa andita to atuma edrija riri ya chube mwere ya complete iturenda ya tu 500 to arenda 500 to kweto endete na ndire moto endete 500 tugeza iguitana ndiwe cost ya materials yuto gutumira tukona turetigara around 150 shillings kintu zakeu na thakaiji tambewe mbethe ibagwetikiria ngugeje ne batethetie muno kagi tutethetie nguge no mbuge gintu kumwe twatega nture yonde ndagacitinda kuramira bobotinda kangene no ichie atega mantu jo yonde tega jo guteria kiuwe ome itwa karende twachuri mbitumba kwambiria twenda kuthithia kinya bidwa kene tona kaba tugwetejo ntubidwa kantu baingi muno na so fine meru iba atu akitweku ngwetia kinya no bakujiru tiangitu yo atona ri no uwe kinya ni ndati ya iriku yo ari tugana ndika batungangene ari twangangana ro ndu tuteregete kinya taka tugete antu twibada tu kuinga we are to grow mtu akeja na idea yawe kito mu incorporate kembi ke watu twine ondu kona thai kinya taka twina nyomba twithithiria anja kwetu thakaiji ithatu bena kiroto kia ngugeje yao ntuko chiejete mwetu by future nkona miaka izite nkona tugakura nonto already auto gweta tukimenya tukiaja film chuba chetu chikagurwa mawa chetu zakagurwa na ngwetikia out we market yedere sawa nkona tukikura na tumegui support pweka alafu tukethe nya tu improve type ya mawa tu kuthondeka chatithaja tugerie ku improve yani kuongera into bingi cha gwikira tu LED lights na undene kana kuandika nyama rietwa kwa kintu cha kitu kwa improve ati ije kendera ikithongoma nkuruki na kinyantu kembethe ibombete kunenkerwa utungata ne thakaiji ambuge ibatige gukara nzara ba ido parila na achiari na mbuga muchari buka kinyate guchiumba nduga ibachi umirio metu mtu kire mtu ena kyo ke maidi yawe kira mtu ena kyo na kuona no kimutethie actually mtu na umire ajitolea au miriaria athithie kintu kiu kiombo mutethia na gigatethia kinya mtu ungi nampenda kuga nduke enjanake nduke yetu bakauga gutengugi actually mtu no kalenda kaluganya kintu jagiki na iketha kina kimutethagia ki maisha yawe kimbesa kana nkwike kana nyanjire ngi njaga kwa bakauga gutengugi ibagerie gukarandi bakaluganya urabomba kuthithia mtu nethare na talent imbu agatitherwa miji kwa wakarandi ukalugania ukoni mbipo bakuthithia no kona gikibua
bariuga njira iria batumaira muno kiri aguri bao ni njira thimu nontu nio mputhu. Namba twinacio untu taingu kwira ukomya kampuni nyene bena websites no kona babe ni email address ene batu tute afford ibiruko nande ora tuthithia kinya tukeja ngugine ruke aturingana irathimo ukona ndigi ukona mbi thande ono tuwetete customer yetu apart from kuthirunkia ketha gwi customer akwenda specific akwenda yu ara kwari karuju no kona tawomba kwithina hoteli iketho ina theme colors tiayo ketho akite buga ruthingo blue ntiguru red no tuku design yo aririku aku to give it thimo atwira atiri ndetere iyoa kantumire iyoa na iyoa kinyoke na moyo 10 within 24 hours ni twitha tutuma as long as you have all the material na nto mwanya baria bachemanagia rapo ibajokairia ngugeje barita mwanya barigara muno kukonya barigara sana na teto twajire twakamera up na idea baturaia na teto amenyere kutuma chuba na rurigi kabera area idea tu mtu akalite ndi akathugania mbetha barigari muno na kwi na bangi ambuge actually kwi bo bakena irangu geu na baga ku to congratulate tu vijana na the same time kwi na baba to discourage kinya kwenda kuri na ndi mbio imbie ku wad na ndi wenderia mtu chuba kana akwiga iga koboka na ingura iga konyoka na ingurire kintu za keu kwe bangi bakuga kethra kai na bradi ingi antobi ni akwenda asa ona mbugire mbere ngakuretera subeji tuge ngugutrimana nawe kirabuna tuthira gutuma aja turao ntoto gaikia mugutano tu gutrima awe kana hotelini ndetere tava mtu amburi ikona kitu ndani ndako mere piece of art endona tu shika ndo ndakara ndi ndamweithia ambira congratulations sende baba inge kinyote wanenkerweje na bena gakuniki tigo tukwikara turi kwetu turekera mbere kimo farming skiarungama atho ani imbi inkuniko ngugeja gutuma chuba taiji ni ongo gendha kai ithonko maira ogeta kurachana ntuito chokete na bioria na mutaramu twana twande sukuru ritangoge atongeria gondo gonde ritangoge 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 ritainene na inini ritangoge yoga sagorania ngoge baga mutegeri kwitha wena twe aja ndene mubango jwa tuthungume na kai kagita kaya twitha tukichokia bioria biaku na mutaramu na olikane mutegeri nombe gututumira bioria biaku manto jegie biashara kena namba yetu ya SMS nio 431 na tukomba kwithwa tukiariria mutaramu na narua ndina Martin uria nwe mutaramu kwa biashara ibwega ikweja ibwega sana Eston na karibu sana na narua ategeri baroretie mwanya jwa bank na sako nombe gututariria otule mwanya jo ibwega sana kiwi kiuria giki thongi sana na antu baba ingi batije na ngeta na mbere gucokeria Weru TV nkatho nyingi muno nontu bwa gwakikisha antu ibakugwata information nontu antu baba ingi bethithia decision no kwithirwa bati kumenya mantu jaria bakuthithia ura baburi kujathithia ura kwagirite bakethira bagwitonyithia mantu ne jate agirite antu baba ingi muno bateona mwanya jwa banki na sako na juri o mwanya jo munene sana na ndenda kwambiria na sako kwithairwa gwiki ukiuthurano gitikaniritie gukaramwe na kumobilize mbeca ciao amwe na kuthurania mbeca ciao gipule mwe kenda bomba guchietithia na mbere na ibo bakara nthiguru bakathura atongeria bao bakauga chairman akethwa riu secretary akethwa riu treasurer akethwa engania no ro kethwa CEO bakaandika professional kenda bomba gwitithia sako yao na njira ria yagirite bagachoka bakagite gamba bakauga atiri batwe tugeta na mbere ku save mbeca inganona itebwiri kwina manthiguru mbeca inganona egita ringanona kenda riu nandi nawe umba kuthithia atia kuromba chama ingi mono egita ria ku save mbere wegwa loan sako jethairwa je mieri 6 nandi na inya rate interest rates iria bakaria no bo betikana iria bongo bagaseti bakauga ninganona
no ntukorirwe ikiuthurano gia antu bena moroto jumwe bakwenda guchiendereithia kimbeca na kibiashara na kimaendeleo janja na bakwenda kuthurania mbeca ciao baringanira amwe kenda bomba gwita na mbere. Aya sako chithairwo chi regulated i thirikari Ministry of Cooperatives. Tweja rutere rurungi rwa banki to monga ithirwe yani biashara na banki company uti muntu tumba ku invest utwa bwiri kuria rutha utikirinde abwiri kuthura nake gupatina no wamwe wenka kana ukamwa na babangi lakini banki ithairwa ithoko kambuge na njira nkwe ni business venture in the banking industry jerenge lakini ukorirwo cio ijiri tieke in the banking industry non to sako is that sector of cooperation na antu ba cooperative uwe gito cooperative society ba cooperate na banki neo eke sector engi bank na ibaita ro registered na Kenya Bankers Association KBA na itantu koije antu ba utonyera sako nkrokia bank mantu ja change tie pono kuma thirikari egu introduce gintu kiria getirwe capping of interest rates yani ambiria ku regulate banki interest rates ciayo mbere iringe guseti ure kenda kuringana na ure kuigwa lakini thirikari uga cionde igwiri kwethwa ci not more than 3% above rate ire iseti Central Bank Committee taiji i 14% kuma gitari uri ukinya antu baba ingi mono ibaremerwe kuona mikopo kuma kire bank na antu bakuremwa kuona mikopo kuma kire bank especially antu ba nini baba tikumba biashara inene bakona tu tu becha kidogo kenda ba matoka kambete micro enterprises mono na inya some of medium ibargere dinene sana ku access capital na ke prediction ira ndari no mono oni na ndari convinced ne atire ati gitarira antu bare mago access mikopo kire bank non tupoa risk equity eguru na security utuchio chia kongana na kwa unande no monga the other sector of banking jayo sako sector na microfinance no monga irenge kwa reactivated. Kwa we are yet to see this non to gintu kiambere okeirwa sako is a source of quick and cheap capital yani mbecha chia kuma na mbwe bunga ke usainiri mangranta jau jaku na we member na mbecha itena goro no ndu banki nande nacio capping nitigete kunenganira runja tene na interest chia bank na interest chia sako ikwetha kwina mwanya jo munene muno bwa mbere sako ibo baseta interest chia obongwa na igintu gikega muno kinya muturo tutegete akagwata bobwega igitarira ria capping interest rate yejire kana thirikari ugire interest rate itiburi gweta iguru eu dai 3% above the central bank rate itiburi gweta 3% na central bank rate dai ni it's around 11 eringanirwa dai keja maximum 14% na no tupwa gitumi kiu sako nio interest rates chiayo sako ira nyingi 1% per month etete mono 12% kwibobe na 8% kwibobe na 9% kuringana na orea management committee na committee bare bathurite baba represent ke the executive management committee betekaniritie kwa uno kuona rate sako ile asset ibobongwa akiama through their representatives na no monkajara representative bakuga aja kurukweke annual general meeting na no monkano general meeting either supervised ni officers ba cooperative society through the Ministry of Cooperatives. On the other hand, bank nande ukona yo ile regulated mbio is Central Bank ithirikari directly alafu nande juju mwanyagiro monene juro nere kuru dai it's at 14 tutijiro jo yumba ukinyai no itie kaneke nama sako a member be in control interest rates chao nake mtoyo kwenda weka mbecha
rata uria etagwa savings ke sako na bank ne ko ogwe mutaalamu wa manto ja biashara we advice mtu kweka gintu kia mbere uni urampomba kwa advice mtu rawe na mbecha itia ku invest itia gweta gweka namu no ndo waikia na roga ikia withro gaikia gisako kana gaikia ke bank utore ikona return nene ngurukia irira witire kuonjorithania kana ku invest nonga gukeja gutwika indo na mbecha tia no monga wiki na mbuga pengine sheria tia sako no ndo ja sako kenda umba kuona loan kwao no monko save mbecha ngana nabo negitare ngana na kinya wona loan still no monka wendere na mbere ku save no ndo mbecha una chicho provide bio pool na arabo karomba kuma ko kevo situation jeu ndi ku advise you save ke sako no nduro kombo save ke sako nyingi bongana niwo komba kuona loan do nene bongana na interest yenka ibongana. On the other hand, banki ina mantu za maingi jara yomba kuthithia ngurukia jara sako yomba kuthithia kwa the two sectors of banking china bata mono kiri muringi biashara nontu ukethira aringi biashara bongwa bara nene na kampuni nene ira nyingi itendila na sako indila na bank na bank mbuga igitare on the bank ina kintu kya special ya kuofa muringi biashara na sako neo ina gintu kya special ya kuofa muringi biashara nontu ukethira kinyari tinguge bara baitango ge bank nyabo vena sako yao kwa sako ina gantu special katumba kuonora na angi nontu ne antu ba cooperative kwa bare amwe ku pull resources together kenda bombo chitithia na mbere banki biashara neri wega muno Bwana Martin wega sana ndi kumenya antu bakumenya nkorani ya bank la sako na mtu akamenya iria umba gutonya wega mutegeri kwethwa wena tweja ndene tuthunkume na ikana ukethwa wina biuria no tutumeke namba yetu 433 na tukomba kwethwa twegucokeria na mutaalamu eta namba ya gutega tuthunkume unimbita kwa Eston Gitonga ritangoge Rita inene na inini ritangoge yoga sagorania ngoge anto ibarijaga matunda mwanya mandaktari iberaga anto bare matunda nonto bogi mabobwa mwiri Florence Kayaria imwendi wa matunda tauni ya Maua na ou nigwa thonkuma yetora kwa mbeto Florence Kayaria wa kubai na nditira ngwende na ya turande na supermarket thoko ero kwena opposite Methodist Hospital Kayaria na amberia kwendia matunda kenda baria baguraga kiriwe bethwa bena ugima bobwega bwa mwiri oni ndangereria kwendia matunda ne yongwera ndawirwe sana nonto matunda ni kintu kimwe kiyenga muntu ndene mwiri yawe na utoma ndene meri mwera yethere mwiri wa muntu uri ya matunda kwatwika kinya ngozi yeku nebuya na meri mwe mingi niora ukulukira ki kuria matunda ibo nonto ndonera kabanga cia ngenda cia matunda kintu ta watermelon nanasi maembe batanati thoni meloni na kinya irio impendacia Ingoge Kayaria aritete nkurukia miaka 15 na amberie engoge nini muno we ye kwa kwendinto ndina life experience ye miaka we 15 mwanka thai ndangererie keka we kanini anto beto kande bwere manto ya koriaria wakaro thora kwanjereria ngui ya woni ntare na kapito kana mbeca cia kwanjereria ngui woi ndare anja amba cia kwa yele ndene muciogwa nicio ndawatere ndirendia irauma ciringi 500 iguma ciringi 500 ndiranjereria kura tunanati twa manele ya bebute pole pole wou mwanka ndirawata inya ya kwenda cinto yonto ya bimananasi na matunda yonto ya yokuona na ni kukulukira ke matunda ya iyaritete ngui nene nonto ana bakwa ibathome to kulukira ke kwendia matunda ya indonere injerenje Florence naombera gutwira mutaratara jwawe jwa ntuko aja nguge nejewe batwe woi ndura ngui kwa daigere cia rukire mbere ndakinya ngui ne kwa mbe ya nkaromba murungu nonto kweri mandiko ya mwathani yawa okay yo twothio bwa mwathani
yara yonge ne kaya kadhiata kinya mbeso nto ye ukasa maikadhiata ende mbejaro kere ngatakasa ngwezi yakwa sianjara siakwa nkaithari mankaine kanage mombi no nto within God investigate all things are possible na ne watu meteto kinya se atore zai okologera ke yawe ne watu meteto kendelea na ngoi sieto tore ekoro no nto no watu watambaru morungu atero kaira nkia atero kaira itonga no ningo sianjara siawe atombere tuenze araumba itonga araumba muntu ntomorome araumba muntu moka nekenda tomba kori ande orone edongo mio anto beto bawero nadero yonto ya wero kori nadero yoto liongere itaronde ke ya gotoretera mawea na indrendere kumenya naria kaiaria aita matunda jawe matunda ya twenda tia ya woni nditarwanda gutererwa azi kunto kweta watera yange yakauma yonto ya watermelon siuma murera rwanda rorwa kaitiro rwa boritinge okwe na kena ngugeji ya wendia bwa matunda ne mutethetie we na mucie jwawe woni njira ya kwendia matunda ne ntethetie sana no ntukulugirira keyo inthomethetie ni ana bagwa mwanka bathatu baka antu ruare ne turi no ntukumania ngui ekwa ndi na mwarimu ndi na daktari na kinyo lawyer no nkumu expect kinya weno ainjireni ukulugirira ke ngui we matunda na inde yankanyira kintugera kionde mbenda kura ngui ekwa matunda ne mpaya kinya nyama ne mburaira bionde na nguo ya mbekera na kinyibo kuona kinya onde nkanya kinya saluni imbeta saluni ni ukulugirira ke ngui ekwa kwendia matunda ni ngui ndongi na tanguge ingi nyingi ngugeje na mathina jayo ngoe kwa mathina ya maingi sana bomwe ya kwethira ote na mbeca cia kwanjiriria ngoi yonto yeye etiomba gwita kuraya nonto batwe itwenda kinya tupandwa na mbeca kenda either muntu aumba kuongela we yonto yakakwa nkona mbeca ngatetherwa kimbeca ndongele akura saiti neka umbontetia bo nene muno na Florence na kuuga we na endia bange ba thoko benda utethio kuma kire thirikari ne thirikari akaunti bora mbomba kuwa batwe tore ekoro amama bathoko bila to kwenda buru kuma ke thirikari akaunti ne na chono muno itwethere tukiona tupanda we na mbeca kenda tomba kokera ciango icieto no nto batwe mwanka thai ekoro ibwa bagwete mesie aro mei batorogere baba ingi baorero lebine bange nabo kwatweka batena inyake mbeca nende batwe to egorore itwe twatierwana itwe tuthomeza ciana na tukarerana ende kwauni ndao ubora mbomba kuwa ke thirikari akaunti ne na tono tafadhali thirikari botuiberwe kiao tupandwa na mbeca nikenda tomba kuongaongela ngoi cieto cia wendia ke materiale no ntukukulukira ngoi gethirite na mbeca inganu biashara tomba okira ora to expect yethira tukiona inikamwe nyingi kaiaria ena kiroto kia ngugeje kumurugurira mirango mingi muturirene jwawe woi kuringana na ora nkuona ke ngoi dai nde miona inkuona kinya ngete za cia banjaro nyingi okulukira ke ngare ninkuona kinya ke father ana bakwa mwanka US nara superpower countries okologera kengo inkuona kinyangeka oro terwe nene within ndene mawa town nte kuona ngari era kengo ene kokologera gere morungu amba bulebti from nowhere to somewhere from nobody to somebody antobeto pa Kenya mozima Meru County na national na Kenya mozima kokakara bwathora kawe morungu no aokerie agorite kumo konto akuna agorete oro karejanira na tongeria amen ingoge Florence agwira gwa kuthithia na ou ni wathunkuma ngwembe yankawererwa kabisa no ntokuringana na ngwekwa ndakwira ni uthongi bwakwa bwokuona utebio ntekaira kuma keyo ana bakwa utebio batere yake yo moro mongo otebia tekaira kumage yene borereta kinya ng'ombe nkama okologera ke ngwe weye Dokera nankonko iye
Jokera Nankongo, Beten Karinga Maula, Beten Karinga Maula, Megoso Akamotu, Megoso Akamotu.